pu chairman le voina kan khwal lian pu lantea transport minister le kan MP zom tak purichia te kan transport director te le kan district administration kan DC berle anaute le kan SP te chuan hetilaya official ron kal zong te kan hun sel min man sak tu kan bial tu pastor le khotlang hruai tu te hei joint VCI o ten on kala district office sang kan ho tu te le kan party hruai tu te po kam hunwal mai kan unit hruai tu te kan zonu hruai tu te kan VC member te kan party lo te po in mail kan han mu thei hi alom om ka tin zavain chi bai kan buk ve le chewa voin ni chin chiat lak tak abik takin kan bial chung saitwal district tan bika program lutak kan han mang thei hi alom om ka ti sak zeta voina kan khwal lian hi deputy speaker ani kha sangkhat zakwa samkwa pariat samkwa pakwa samhi chobor ver kha ania kachung ta hian an star thei khopa speaker thuna nan thu chu an en vong a mail chu tha mole antia voina pol mail la tharenga khatia kachung tena an ngai san em an lo star thina kha voina chung kan han thok hova party khada kan han om hova ama hova saitwal DTO office kan han hong thei hi alom om katia in chuan na thamani ve hrim achunga kan lom tak zet ani kha kan chairman khan kan DC Dr. Multe hi THUSAWI asia atiam sol mai atia kepo khan kalau ti ve dewa ani hi chu mi inzir mi takania toy biala a om nu hian athiam le zualani ti la ya kha kan comment ve zok ani campaign lai kha career ron langa win yan satilai zolbu akhan hei kan boina kan hun sermin han saktu kan pastor ho hian common platform candidate ho zong kha min ko khoma i THUSAWI na hun min pe ni kan han in faka mane in fak ngai ta lo chu thiam tokin kan han in fak ve ni kha kan han soi zowa common question khamin po tirani chuta chuan a question pakhat kana khiat reng chu i candidate puite aya i thing tura i in ngai na thaso ka in ngai na kha soiro hi kha kan po singa khana tela chuta ka chan na chu hei hi ni point rang ka pe point khachia voina hian ka tar lang du ka point pakhat chu ka zeilo na ka zeilo wangin ka king puite ai chuan ka thiang ka tiani khata ka soi khai lar khreng in ka ringa khanga om te kha chuan politics sa chuan kan zeilo kan sarkar ma sa ten kha le chen politics a zei takin min hruaya enge min than pui min thlen pui katiani khami zan khan ke ni chuan kan zeilo amaro chu atak takin tho kan tumani kati la ya kha ka benga ala ron cham voina hian kan zeilo kati kha amaro chu kan khira a politics zong chen voin ni tleng hian zeyala har a unit ate po vui vai kan omang aplok ate po vui vai kan omang arampum ang pon vui vai kan omang amaro chu kha politics kan zeilo na kha ai thusana ni voina hian development a hi chuan ZPM party hi kan lo zei ve thoni hi ti lai kha kan tar lang du development lama hian min soi sel du tu te ani him himani lo chuan saitwal district po hian development a hi chuan
mu thein ma kan sawn ani ti lai hi kan sei lang dua I min lo ngei deu in ompon karil ro ron lang tlat ka tu sei huna chung ka du ka sei veng chumale ti lai ka a chan chu campaign lai te po khan kan aw la zinga DTO office hi district transport office hi I kan telani kan aw pui ni ti chuan mi puin min thang thing ta kan bo zui ve char sarani keini lama tang phei chuan kan man mo lu tuka hei kan minister he na po ka han lenga tum ni vel chu DTO om lo pon min hon sak mei te u khatia ma ro chu a district transport officer ber om lo wa han hon kha chu ni thei si lo wa chu tiang chuan I kan han in ngen ngol thin tak nangin kan director in report fel takaron ang pek ang khan I he district transport office hong tur hian I chu ti mai in I san khathil thua hon thei ani lo wani chuan revenue department district revenue office te kan han honga excise office te kan han honga voina DTO office te kan han hong le theya ti chuan PHE division po kha kan hongang ti in theitop kan chuang ti in kan awani tiro campaign lai khan hemi hola nge po hian kan awani kumni aliam main sarkarin PHE division hon phalna min peto kut khain beng har de ule kan khak re de ri kha ni kum khan faila kan mufa he PHE division hon na turin fine ni DPL era kan nor tlanga finance kan nor tlanga ase 3 level commissioner level amaro chu CM kha I ka khil lok towa ka request lok towa ama nen file an thenga year of consolidation zo a hechu ngai to that le anti ka down khop maya ti chuan a file kharon leta year of consolidation zo chuan I move leng oh kan tia chuan year of consolidation kha in den chem kum khat kan puan ani kha kan puang ani kha khami zo khan kan han move le avoi ni na chuan em min ti sak ve dewani ang min peta ti chuan saitwal division B PHE po hon phalna kan nei ta ni cheti chuan division alo din ta ka chuan khozol division ni thin kha saitwal division ani tonga saitwal sub division office le ngopa sub division office kha I saitwala kan to don ta ni hetia division district office kan han nei hian ol samna tam tak kan nei pha voina kan hon DTO voin theng hian ti meang license nei turin aizola kan kalangaya motor thar registration ti turin aizola kan kalangaya ni khata kan la lan thelo zui tro chumini arong kalero kan thelu ta form kan thelu ta chumini arong kalero ni som nuwa ni som panga nuwa ti te kan ti tani hun kan senga tha kan senga sum tam tak kan senga ni voina chuan he district transport office hi chop na ina omta keini tan chon lom lo chi ani lo reng adik tak chuan sarkar ma sa te po khan an ti du chuang le ne mole tin ti lo reng pon ila thesin amaro chu mi pui ta na ol samna tin theitop kan chua me ni pulan te poyen du lovin ti du lo ta se tunge mo chuanga amaro chu mi pui ol samnan tin kan sarkarian theitop kan chua ma kan lani PHE division po hi hon phalna min pe a post fill up hi chu I alakalanga kumni thum te po langai mai te chan chu state in asum din muna zirin aron kalanga tuna hian tui connection nei turin
aizol te chu ti se ala ziom ka te khozol an la ti ta deu deu tiang deu khan khozol a ken tui connection i nei turin kan han di langai dei ta ni khatiang har san tap takatuna chuan i ol samna kan han nei tur te hi i sarkara lom lo hi chu amak ve khim khim ti an lom lo ani mai khan ho ka chu an lom thei don chuang lo chu vai i lo mang u voi na hian ka ti ni chuan a division post fill up min phal sak ma po hian kan dc nen kan in ron reng ani hian min nor reng zo ka i om lo po in aran chan the ni o ti kha min hring tu na po hian ma chopa kan ne ya a hi chu khoi lai berina mo miron kopta se tui connection ma ni muna kan han dil thei tur khim khim te poi ma la ka ngai ni tin a post fill up khala thei lo mai la sdo thu sa kan ne ya lom le chu khoi mi na miron kopta se office sarkar sum sen ber ri lo pon kan ran thei don lom ni ti kha ngai to na kan senga chu ma la kan tum me ka yamaro chu kan tum ti khan i soi kha thil miron dil office le kha ron thelu ta akar le ron kala enge kan an to tiang vel kha hang kha chu i in zot vak lo a hu na ron kal me ang i kan tum me ka ni ti la khan du to kila a thang a toy bial hi kan van nei chho le in ka sia pathian zara kan dc te kan district level official te hi an fel boka i ma son na tam tak tho ho na thatak kan nei the ani kan mel po tha abial tu thleng hian kan mela tha amel thalo deu te po hi kan fe hong heta direct karon kal te po kan ni mai thei an si baila enge ma kut thap deu hrap chu kan om mai thei kha po kha azpm wang ani mo i khati khan i la hei abi takin kan minister chunga hian abial angpon lom thu soi kan bana salhein ka sia campaign lai tho khan third road kha kan au pui ni lomi third road kha campaign road ti khopin campaign na piang in third road khan lo au pui tiro kan ma mi te khan amaro chu tu na chon third road hi i kan lo ti sual de hreta achan ve chau kha systema kan lo thun pal sia achan ve kha chu kan zo to ni achan ve thole na tur hi i kan la deal me kan ya chu systema avaya thune mo kan lo in ti kha achan ve chau alo in thuna wang khan aba kham aba ka lo ma tuna hian dir na kan thelut me ka ti chuan campaign laya po kan ril ruaron lang phalo Ford Road kan ti khiang pui zol hemi saitwal i tang extend na tur kong KTP in khong pui kan thleng do na hei hi kan mamoni kan tia i PWD a hei punan te a chang tu ni boka kan thlen le kan thlen tir kha ka be se ngam lo amaro chu min ngai poimo saka Third Road min pek nuwa Ford Road min peleni tuna hian kan ti chanto kut kan thak chanto DTO kan dila min peto boka engzat nge min pek voina hian lom thu soibak chu soitur tam kan nei lo amaro chu lom thu hi afulin kan la soi ngam lo tilai te hi across kan tel dua KTP General Conference kan thleng do na hemi saitwal khochung keifang atanga saitwal khochung velkong hemi i achelai de han zut mam te ti chon kan Third Road tu na ka soi kan Third Road chun zom na turte kha proposal kan thelut vele bokani kror nga le tlem khania krorli le tlem min peto boka kror nga le ti chu intima ma lo mo min ti mai thea amaro chu kai in kha khunga kan han chu ta kror thum le claim saitwal khochung le a chevel i cheina tur kha tuna hian PWD hian proposal kal meka
mani chu pulan te por khilloin in si ka phone kha khamin lo ngai poimo sak te wa ka tia kan lo hria nge tia khatiang kha chu wang chu ni kha wang kha ni kha I chu hei wang hian ania I lom thu ya fulin kan la soi ngam lo ka ti kha khamin pele peise chon be se kan nei ngam to om lo mangi o ka tia ama ro chu mak ve deu chu thil mamo kan han khena khotla kan han tia kan peta chenga kha po ti kharon kan se mai lai hi ni ta ni khatiang deu kha ania pulan te poi min lo khiat sakse hemicidal town area big KTP general conference turatana kan proposal crore thum le tlem khachu min han pe ram ula chuan in khom pui hi KTP general conference I khamuang takin I kan thleng don tia kha a PAC lampang chu ka chanania kan lo nor venga khatiang zong khan a PWD lama hi I voina omrem chanla hi kan chua ti khan yakan soi to DTO hi mi puita na lut sia I karina in lom lo katia 09 po reward po ka hai pa soi thamasin pulante hawa tha kan hanla aruma kha kan hala 09 kan han keng kha group a khanin ron post leu chau ringot me kha du tok lo sing ke chu 09 kan dial tu ina pot fu tia sai kho pui dar khopa au tur kan ni lai kan au lo kha chu I ka vui ve deu hei hi dam chung da yani voi khat po ni mai lo dam chung da yani 09 district thar zinga 09 pot fu om tu bial tu in la lom lo wani chuan in thuri to mai tuna chuan engponi se kan in chu bo ruak te kha are to 09 kan chang to a 09 na 001 kha chu kha kan di si khan ron hau deu bok sia I kan chu ngam lo tu rangai tai la du le 02 te chu a chu chak chaka te poron chang ta ula tro khan alom ma hei office kan han hong ta ani a I kan in cha le du chu I kan thok tu thar te hi hoi hom takin mi pui dor tu department mi pui dor ber department te zinga mi kan ni heta hian mi pui dor tu kan nga chuan thin te po chia mi vin te po olang ama ro chu mi min mamo tu te anon kala office a kan lo dong song ani chuan hoi hom takin dor theila ti ka department RD apo ni se chu ti chuan ka soi tho RD phei chu thingtlanga trong kam moi lo ni lo se I mi ber te dor tu kan ne ya kha te khal chatte win I lo dong song thina o ti kha ka in cha na ber ni ta ni voina po yan DTO office kan han honga heta hian DTO office dor phachin chu lir thei nei phachin an nianga I ber te kan ti kha om vak lo tura te po ngai la ama ro chu I miron dor dana te po I ron in ti thu deu vin deu khoran om po ni mai te khang hanom khachon klep han in ti officer ve deu ila poi chong lo ama ro chu thatta ka miron dor ni son thatta khan lo dong songila ron in ti poran om moi chon ke po I thei top ka chwa nangin officer ka om chon ka por ve thin ma ka tia khatiang deu kha om ve the ni ama ro chu ador tu te po hian hoi hom takin dorila I kan in line ta DTO wa chon kan in line nem thin ani chang chon mi kan tama sai tol bi ka chon kan la tlem ponianga aizo la te chon in line ngai tak zetani khata kan officer lo po soi thelo kan in line ani mai khan ka ador tu te po hian hoi hom takin dorila hetilai office a thok te po hian hoi hom takin dorila ti in kan in sa ni se soi du chu kalanga ama ro chu ka soi tam to lo wang ro sur don pulante soi mai na sur palange in sa vai chunga lom thu kan soya abik takin pulante le apolte voina he DTO office mi puita na mi ron chop nai sak tu te chunga kan lom tak zet ani